Karbia khaita khai kang thim kachi pupen arona tang lapen jakong do. Lapen Indian government setame kepa phihup akhai pu chinisi 6 sidul ajakong nang pilu. Lasolong Karbiaron atang angbong rongasar atumsi jakong chipirang nang pupusi Karbialo Tunmas Council pen rongasar aphan jakong pilu. So si bangso arona tang highway kachini ni dolang lasi chethan chemu nang jipusi kilometer truck hisojur hithi roya hitialong Karbi rongasar amai atum chethan chemu mate sanchom amai patupon. Bangso mailo hawar amai phu biren tokbi Cari ponsi chunbang sonjoy be mai ke phalam the jaipon lapenal hui sarpo aman pen kachetong dun Karbialo Tunmas Council MAC ake hai juni timung chetong dun si rongasar ajakong kosonsi ke pangtang nangjima lapen longle phelang kosonsi cherai nangjima pu hai hui alam the than tekang aphitu dipu court along advocate mikiteron lapente alangli ria sangho Karbilus mati Karbi aron atang bisar kindar highway aron atang pendang lok misen alam the than tekang si Karbi rongasar amai asan chom amai ingsamjin pen pechun pon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Nilidak lumbajong orat fan pachini bangla pulo je nonson pini Karbi customer lo peta workshop pini the sojor long bipon lo pesi penana rong emare terang rong pen pinja fe sojor so hawar agang bura tumbang rong sar tumbang patir pipon si pini customer lo Karbi tum bisar kindar pen cenglong rong sar kosong ko bisar ma aron ditmati kontang lo council pen dotang lo aja samukata pe kon alo asilahe ajaj ke pe kon along pen pini kabisar lo pede koson aron koson daim bulai chini ne tum do lang lasi so workshop bilo so chini phan ke asi pini la so workshop ki bi bangke along tinda ki bi kenang sot aron along bangke chini yang sot kali pudang te hola kabisar aron damde pudala ke damtap dampru choktap chok jampo ako Karbi customer lo aron aphan bangke manpeng pibang awadet po lasi aron la teng pen damlo pudang te Karbi customer lo ta aron do thikang do ko adjust do kong ko pot kabisar kindaram dong ko pot aso aron la teng pen lo damlo pudang te lalu te laso teng sing sai ba chun bom te mo ke bang yelang an game ka sing ka sumari lo bang ke dal sing tang tu po ako rat man ngi the du po tum council pen ka isi jo pas lo la tum Karbialo Tunmas Council tum isi pen jo pas lo je la tum phan NOC tame longle phelang la rong sar tum nge chini po methang hawar long la ke do barim haku pen ke do kalima kalang ma arong asorma ma de bang arong asorma ke longle lo ke apota ke apply ke la sorong si to ke apply lo tame la ni rong muni kalima kalang ma mekar kalima kalang ma pu cepat chini po yong si ahok lo pun dalang litman de longle pan pota NOC no objection den la ke ni rong mekar amuka ningkan ke ko pen la sidang tu lo pu po lang tum la so ke to value bang ke lang tum han bilo la sila so verify pini ban bang ke la so pan bang ke NOC first hendak pen rong sarwanang lang posi laso abangke alang temaja kong bipon lo bang ukil advocate pen ang than pon laso teng silitum mane kene arona tang endun pe min nang po phulu dunang po laso pen a PC un elo plutang te lasi council accord do lang tang ho council accord long pon je village court long pen council court long lela council court long taun elo plutang te lake lasi hajadisel court long lepo pulasi laso putha pa ningarong alam lo litum Karbi anglong hadang pi east west puta Karbi anglong lo pot ilitum lasorona teng pen ilitum kroy dun peme mate lasorona teng pen claim lo plutang te ilitum hakko arona teng pen ilitum chidu chithak buting tung long po la pen ke ako alang litum lasonta than tekang je torong asar plutang te inut village headman lo lasi alang litu mang mutote kijun hor kijun pen cenglok kadu kawi alam tame akam tame mane ciri to public place alon kalide nang po lapen ke ako kaching thang pindeng sumpot tame kaita mane inut leader lo pot alang litu tame kaita klar chen klar epen donang po dovet hak wedang po busalang litu than lo lasila soteng si Karbi anglong adang rong asar du an rong ria sar du an panstame nilin penta soteng pelet du thak nangi pusen nilin be tuning report kardom